Oh, about for more. I've been glad you pay me. I charge you, Yanni, then. Now, bra, almost form a group, no? Yeah. And Safo Siki permission. Okay. Or ne a year Shaibu. Okay. Say, Papa, ye perceive do come. Okay. Sabaya be near. Wait me on my futu. Okay. No who send the echo. Now say, come on, add me. Oh, me free me pim. Okay. And I didn't me permanent home. Okay. And you no matter mess and the message is a grow. And yes, I'm just out to battery cry. And these auto data see an answer. And you remember they are two silencer. Okay. Messages beba just a Father's Day. If you wait to me boom ba modern system boom de go so. Anya hwe just a me am flicky ani. Okay. Na mare. Enti me meet ya see o me preach o me do end step for me. Okay. Because me pay. Okay. Enti omanfo nhye no so nanka yenye link mum. Okay. Na yemfa invite a manfo ma whatever platform we feel say we can open up to public. Obi betima join. Dan say wa obesankofo numbers dey gu so no. E basa enye obi a na be pen sa. Okay. Anwe na kofa sintidua. Ni amempe ne say obi mpe bibi na obeka say ompenti odwe enye. No so there. Uncivilized behavior to cause somebody pride. Say, yes. Oh, we gay. Who is saying, wouldn't even say, oh, gay. If we are see a chain, will be here when you pay. And in there, on pay. Who nipa ya? Only be saying, yes. Intimino, you be as one yeno. Ya no, eh, mammy. Okay. Oh, pa. Because Jina said, obesity. Jina said, you'll be seen in the sign. And you mean Penny Pa. Yeah, you can win some one yet. Why you say many years suban? Okay. Many new of never mean Shadam Pankasa. Papa, answer the old king. Sir Kobase, who delete who free group ni be moi. Ha, who delete who free group be moi. Aha. Aya, asama old king, you know. Or one more group no. Sarah Mokau. Aye. Sir, we anti so. We are hand time. Aye. And the upper say, or say, yeah, you group no. Ye pana. But every crowd group no minim or they make a car. And I know Botayanti, a woho. If you are crown so swa, ne botano, a yabritiabi, modi ye bibi movie amunguno. And no sober hena. Okay. And when the bus I didn't talk with no bano. Just as 7 purpose were we into the Akanya young club. So, and Yenwe, yaka one say, and 4 being to so bra, unseeking permission. They told me, you know, I suggest that every group should have their own WhatsApp group link to invite, and no matter once. Okay. Say, waiting the inviting for basso, a bassa ma avoid any unnecessary offenses. Okay. Na unya the right people we are interested for that particular group on betima joining. Number 3, understand that not all groups are open to everyone. Some of them are limited to specific people. Okay. Group will be our tier. A sort tier says, "Nyani wait my open to the public." Ibi owa, the same fans mo wa dwumam. Na bia managers samo wo dwuma no nyina no samutumnya one platform. As a kobase bia mo pese mo emergency meeting. Because social media no both tie back on so no. Okay. When it comes to groups now, ye timinya group call. Okay. So, ye timidi meeting. As a victory will be. Okay. Meeting be or natural swama. Nya fe ni nyina betutuka akosia baby ni save petrol kakra. Ni nyina koso. Adjoin ni meeting. Ye dey ya timidi nya eye ni e friend no we zoom. Yeah. Be or photo a video nano menano baako. Okay. Yes, started London asoro no 4 years. na ono no ka ho. Okay. Near for me or no ne mame na my wife and okay. Started asoro no. London. London and for 5 months near new offering near nye tight. Me ne me yere na ni provide this car me adie bibia. Yeah, sebo. Nti noms papa na me new offering and tight so bring nyan so se braso. Aden da bia hu se wudu sika na bibia makwan na usi hira kwan akora 4 years no na no jeje offering. Okay. No jeje offering na ye bai 2 years hu ya chewa fi enti zoom no hu mi photo ka chere mamzi grandpa is getting old now. No gas obeyina beto no ofre ne na panyin say ono ne old grandpa and o say me ye new grandpa and o say me ma be old grandpa. Okay. Yeah.
Wow. See, sanity, you know, baby, we are here drew and your team the meeting. Okay. Emma, near me be and Kebe says, Cassia Kotofu, and Yadi, and now home foul crowd dump him meeting, no bit my journey. They are discussing matters be na ya hese minis. Chile, me no bedding come off so. Okay. Na yahwe how to conduct official meetings. Okay. Adwumam empanimfo asori empanimfo nananom himfo Ghana ha behunu se bebre atitikuo wo mu nim se na yesese wo conduct leaders meeting. Wow. Oh ayangonwan pa nti bi o ho meeting or say last for 1 hour na atwam to 2 hours. Okay. Very bad. Ewiase sesan o se sesan se yansesan yankachi apot se na ewiase kwa yebeka achi. Okay. So ehun pa. For instance, asori ne bi a mo de trawes na ye na leaders na ose mutinum eye meeting kan sa ware fo. Yes. Ware ni bi o ha okunu mabi. Ware ni bi an yire mabi. Entu ko ye meeting asam kakra bi ne moguo bebrebe yentimi come to conclusion. Yes. Na engonran waya nti agenda back no na take mo be 2 hours. Mo ntimi mopo e wasem no. Bebre nsu ko meeting kura o mo nim sa agenda e 2 minutes. Yes. Bebre nim ebinum so ho a meeting no mo a efa mo ho a esese meeting no mutumi ko bi no muni previous ministry send bremo ana muni agenda for the day enu so ni endu ko duru afa ne ye be kire say ena ne ye be dwene ho ni e de be no say wrong obi biara obe call for business meeting, executive meeting no. Every member, every party must know whatever we are going to discuss, and this is our right to stay out of that meeting. Yes. Because we could transfer bibi kusia. Na what can I say? Why we can't dia o moko dwene ho no. Sir, on pese do anu betumbi. Ana do anu betumbi nsukura. Ese unya hu nim die bi ansan. Okay. Ansan watimi akọ meeting no. Ebushia sa na ma wenyire diga nanya. Okay. Hey. Politicians how onum himfo how onum asofo sorry them sa ngungura yesu ba no ba bia ye ko ngungura there say etoda meetings ye betima ye no on social media. Of course bra emfa problem bia ma ti emfa say nipa no kra betimi awon fie nipa no betimi awon office. That's right. E bia a meeting time bi na so. That's right. Ye nyina betima join it. That's right. Even say zoom link kra no a betima join it. That's right. Na obi e kire na dwene. That's right. Oh Tofi unim time COVID-19 buy. Yes. Emma abrofo sesa court bia foforo bi mu a edi wo mo court bia foforo edi nkunumdi abra wo mo. Yes. Ene say bebre closu omo shops. Okay. Now they took advantage because London, for instance, so kwaje shop ani boarding. Okay. Inti shop no shop bi abeko ne bi enipa je for one shop no. Yes, ba ku din kwaje a omo aka nyina kotua bi boa emo kotua ska no ma landlord. Okay. No omo ache space no. One store no. India for the ene better kura. Okay. In the shop back no wabobo a nice one. Okay. I wait on card. Okay. Wait on me, wait on way shop back. Wow. At the end of the day no omu nyina emeki ana nam say niema hodo ne wo sunti amani pe wurum bebre. Yes, because wo abenya bibia ope wo ho. Na wo ti Africa ehia wo ni ntiase wontum no bi mom nye business. So subane kuta ye na bibia de hye bonsam na no. Okay. What you say? Na wote ho nchini nko na aton na usio na woda. Okay. So hwe wo mo eba afidie so ba be advertise nsuo ni we. Okay. Ya na omo ho ye menwa kakra. Afidie we afidikase. Okay. Wo ba so. Na wo ba be ye interview a sika eko interview no mu no. Eso. Yeah. So enti pekwan bi so se ubenya sika twitwiri die no a wo de abebo dawuro no ho mfaso. Na wanya bi di ababiem. Adenti na woni tofi ananse adwuma wura na mpanimfo atituru adwuma yi mu hweso yi. Enka se ba bia mizo igui. Monso monfa mo de ngu hobi. Na profit na kakra no ne ohweso no nte no mfante dan so. Okay. Enti me ba na mbeto se yesi ba ku mi imbodi nkra ma promote o mo. Imbodi ni. Oh media no so mfaso no ba kon. Yeah. Ba wo de ma mo bonus. Okay. Say o muta ba ti se ba ku say akalan. Yeah. Ensure you good. Yes. Me yiri pepe. Yeah. Hwe me anso me pe. Yeah. Kama.
we ya no asase breman na me kurase ni ba bia me hye metu ka twam sa ase me ko breman dabi ebeti mi bese 2 gallons o me de beton su asako dabi enti adwuma na ye no mo ma adwuma no me ba bia nipa wo business no man me nipa na nye da na business se nipa nko ba bia business center o obetima use social media na yes ade of course papa dako ye be hwe business asama wo kan kwan ye be fa so a de enti a Ghana obi bi adwuma ana se wo ton ade a na ade no abo no so hey ya asemo nyame adoma papa ye topic foforo a me pese nya bre e wo ho Toffi bebire ni madwuma ho komodie okay bebire ni madwuma ehu da wubo okay enne credit social media na baby bia ne hia no credit yes ene se ne obe design platforms yes wahu nankane ememu ayi adin sam tutumpanimfo suwe wonu say adwuma kase ye no di social media adwuma o oh yeah I know din say adwuma no mo ye no but obenya sika social media ho na da ye be che no nso no na ho kire be kire no ono obehunu say yes ye mo obi din kansam wo bra enni nyina so sa oh ni nyina ye niam aba wiase o sa manfo take advantage hwe obi timi ebia WhatsApp page na oton kente oton paboa oton we no de aboho entu bon sada o be transfer meeting num no aye etu ekonanimo a na wa pe social media ni bi a wa ye adwuma na cha ne platform no so okay no amani bibi kakra na odi onu ni video no akoto ho yes na e boost up onu ni niam oton no because nipa ginatum etu man bibi kakra no ka ho asem se pe ne nipa gi ade a woton na tum adenti no manfo mfa sa kwan yi so otutu kokko otutu aburo aduane ba ko a mepe a bua papa ye kokko a ya tutu sa then so ha me be bi o manfo tutu kokko bi ase gata ho bola ho ha me papa no yes no odwa bode no anu ahim kakra na ohun sensuo so ohoro no odi atuja so ne eboa ni gya no ade no no yesa wo se bu awe ni moto mu na wa sha atade a ensatea yi bi na moto mu nwi kakra wo ho opeja kakra enye fine it's not good it's not good of it ebredu say ye peja kokonton no konanim edu ba bia ubetima kotwa body huna sese plastic bim no wa package ni kama na fe wa pekwan bi so de ti social media hwe se ne nani kan eye say wo de fanse mi si na metoto kokko social media obi abeka se twa papa no ye politics no ta wi to kokko enu ani ajibum ezubi anya na metoto obi kokko mi promote no keke. Wow. It is time to take advantage of social media. It has come to stay. Yes. Edi we see konanim, adwumayem, awadiem, enima bebre. Ye beba niema enye abuses. Omo a edi di ohunya, edi di afoforo nya, omu nim sunsuaso a edi beba no. Omo nsensan ansa na wiase dan de dan no sunsunso abo mu so because emoa obi ni sa akwa bi a ye friend ko hwan ko Jonas eni ade wa sai papa wo mu ade ba kokora wiase sabi no kora wo kan fa dwene to wontumi nka sande di umpanimfo ne titiri atemsa se wiase woni ntiti ya na ayesa anya sam papa ye kan ade ba che wo betwa ye nso nya hwe wo nya wo na wo shakra wo so kro sa wontumi ni sansam fo wo betwa bo ye nso nya hwe it's very bad enye kora no nya ni person so no so grass ngoma na utim na woko e no omo 65 years no say normal American ko check history ense so oye niemo ho sa enye fine me mpo bi a oka no kra wodi atendie wodi animtie buo na ka we same ntie o yes enti na akwa bi a me mundi mpo esa promote okay Matias awusia for social media ho nkomo papa num so kakra ma me social media ho nkomo e na ye boi na papa akọ se eniema eboa ewo social media wa kire mu se ne ye betim dia ye meetings enti muntie ne ye en sorry a sese mu ho no momfa nhye mutrim se ne social media no abeka asore no ho won fa sa adwene na ntu trimu a ebe kakra no ba bia obi kwa adwuma ontima any traffic obedim any time aso no be hye anwumre sorry ase anytime I saw no be pon no. Emwa. Enokre.
ma hunu say papa o kan na ba madwene mu say fa ne say church no e wo social e be fa ne say WhatsApp group. That's right. Anya hwe no yare enti obi antimi ama soro day no. That's right. E be akwantu enti obi akodi baabi. That's right. Enka church no betima yen hyehyeye say recording. E be a preacher ne obeba no. Ne sermon no obeye no. You record ye wia. Ye dey to page ho. That's right. Ndi nipa no oyare da fie kura no a. Otie. So and I say Facebook live for crown so na church no wa. Obi a owa manone. Obi a wo Ghana ha ebia bibi nti wakodi baabi. That's right. Anase oyare da fie. Obetimi aba Facebook live. That's right. Ne ekoso wa so dem ho bia no. Ono mo beso. Mo na tofu nim. Ye woni ma bi ho a adwumakuo ananipekuo bia no. Social media no that aspect no mo man nko anti or say adwumakuo bia timinya technicians. Okay. If possible mo invest wo mumu for mo ko training. Ti say bia mfanze bia Victoria nanke yi nipa amamo. Okay. Say bia tofi training nipa imai. Okay. Na do mo ama. Ne ye twa bibi kakra. As a trainer say machine side ya soro wa Sunday mo no. Ye boka ye fundraising de bia tofofro because a nipa na control bebre mo professional. Okay, say what you say? Enna se wo preachi ana wo tichi na ngosra betima ye adwuma ya na sound quality sound eka ho. Yes. Me say me obi a me kuta prophetic yi kakra. Okay. Nti bi wa me tichi ana me manyom so ana atmosphere no a change na me move. Okay. Nti wo hu say twitwiri bempe ebremase. Oh, yeah. Beja mic na to atrance e be disturb me. Yes. Nti e woni ma bebri a ewum e wo se ye hwe. Nyese bia ye na bi o ha ba bi o mu position speakers no. Yes. Asor ba bi o tatena wa for a certain times bi anaso obenya problem. It's true. We no no. I see who good positions baby also speakers no ewo any nipa ya shed that de no akomanim di force montete no ma sorry. Okay. Enti onim baby a o man nko Now when it comes to media on say something yeah. Escabit. Yes. Good. I know. Enti medi moguo ni ba mu a no ye frim. Enya bone o. Enya bone. But it's not good for the public. Okay. What you say because no bia na benya adaje tie sa mogu no. Yes. But o mati dem ho de. O me used to. Okay. Enti mo mani gie. But what about near old follow service no? Okay. E wa buruchiri. Okay. And the basan so a emani otie no very simple and short. No nya ba bia frim. Na kwa tin. Enti no amanfo ntiase ade no won fasodie bi a e wo se ye hye e de boye ho bra ema eyeye Tofia nwe ne etoso bio. Okay. Ne etoso bio nso a ye ka ho asem ne se ye see meka mienzan four no what WhatsApp group administrators no they should regulate or update the members with the real purpose of establishing the group. Okay. And say if we break osibre no wo to me update nipa abaso no say enuan me ye botai esie ni so no ye wait and there wo ministers for Ken asofo a yeta kan echi no. Okay. Ye group no. Okay. Me ma 5 purpose anti akan ho abom. Yes. Me de toso. Okay. Nti obi ade anigye asom onim se botane ahodo num. Ene sinti se bi foforo bia be ka ho a na mo ade. Ne ehunu so we de e beje atum se de ka ho we de anyintu se de ka ho. Na che se aboa. Ente sa obi beye mfomso de ne ensese ode to so abeto so. Okay. Na obi won so oni kokko. Media group platforms ni abeto so bia no be ha me. E kan botan ho nkan botan ho. Mehwe. If say bia na adesua bi wo mame. Me ye twerefo. Me ye twerefo no esese me tie more or say me reading more. Okay. Wo bia wo ye twerefo a wo ni abotrete nipa you can write.
eto bi nipa nkwasi asem nyina sabitie of course if say ne nkwasi akeka mu no nyansa bi firi mu ba a obetimi de atwere niema na no me ohwa na me call YouTube ko fa me videos bi okay ana me use say ma teach bibi e de afa ejimisem ene sunsun saso so wow it me tie me home so wonderful sir yes so me hu video no anka make na sofu be ni one kasa call back na uko have video na utie wo ho ene de ekura metie me ho okay Toffi obia oye badwamu adwuma ontie no ho bia wo fom okay wo nipa wo ya ade a oye no owie peye da yonkofo bi ho ha wo matra konso ani mache enso ste wo muti okay wo no media for bizada bebre wo sua de no to repeatedly obey mistake because owie nda de no a onko transintie se ko sense ko sen so ena de ba kon so a mesre media for no se woti badwam wo TV so radio so ye bibi na se obi eye bibi e hye bufu a where the beat is enyo na be kire madwuma wrong okay enye ethics okay no matter what it is and nothing na me your problem with the president bufu a ne bufu wo badwam tia o hene na wrong yeah wonim dia na num de simple sire se wonim de simple oh yenya ho brase kakra okay onipa wo sei wagye atum so be ye nipa ho adwuma enye suba bia na edi firifie badwuma mu okay so ti ase sa obi nim so kra obi kire ono kwasem eni sa wundu akiri unko ba bia endi na ma o mai nyam na nyankwada nko na yeyo wonu na nyankwada say odi nipa na chi sa Toffi me no say makon ani mpen akama ni mpen aha uhu sa na makon ani yes na so na te say odo kwan so we sam ye ni gidigidi a sanka ba hawo oh yeah aha yesre ye di nkomo bata anim ka enya anim kan ko ani muna nya anim kan ko ani dede kasantwini atemdidie obetima ka obi anim na oni na tem so enti ye besra manfo wo mo hye no nsoma na radio no da no krasa obi ba fi o kam anim aha so ni yesre o alam kwade afutu o papa ho ko timi kam anim Winim ma Elizabeth former MP any minister ma Lizzie ne second born oye Sofo Reverend Augustine okay na me ba no huhum me am tete no na obedi Sofo okay na otumidin bi wasi utwia na okrokro utwia na wow and then no social media no positive way no na papa ye because ayira and then no menye sure say ye be ko de de how no brain because papa ye ntumi ye won kura bata bibiri we kura hwe ane ye ntumi o nti ba bi adu so ne say one may administrators no one mo update na botai poti no group no wo ho no o manfo hunu se be ya obi nkofom kofa ne ni kwa so de to ho na ama manfo bu akwakofu ebasa ya na nyefe na as ya hyase huhum ko wie hunam enye kama enye offenses de enye kura afei de tosunum the administrators should not wait until something unacceptable is posted before attacking the one who posted it and now ma nipa no kofa meto so wodi abeto so wie me ho abasem no afei na wo betwina nu gotwina nim so wo twina nim wo platform no so wrong it's uncivilized we are sa nipa no dim no on say WhatsApp group ne wo mu say obi amfa ne photo anto so a wo hunu ana obi won so an ye da ne pe na yi so no ni profile so nyono ebi ode ne yere ode ne ba but ebi ano politician bi ano yo hene no waka buro kasa bi adidi na tema gu nanim ase poto obe den so dan say obi di me katache odi a wo mte ye no so yie no ba ye ana ja me amene ma twere ni me post yi ni ade enti bi o ha won shedan hwe because ye group no wo feel say amanfo pe bibia student say odema me akra me dey ma akra na ye me ya na me dey ma wo because won say ade intellectual property of course what you say ade a me keka bom dey ngoma ana me ma sande a wo ye media bebo a wo ye teacher bebo a
na obi no nyame kasatia simply because of say idea no is an article concerning Kennedy. Attacking me rough, Jojo me rough. Oh. Yes. I be me who I'm very careful about what I say and what I write. That's an major life because me no na me ni sebi wo mu ni abotre no ma kekake ngona me hye de nyom ho abotre sa me nyom ho adaje sa for papa say me tie administrators no mo no. Yes. So be positive bibi wo so. Yes. Na you feel say e be the controversy be back platform no so a. Good. Best ya ne say e wo say o mo delete. Of course, wo do o phone. Yeah. Enti wo phone no ne e ba so no wo tumi so delete. Okay. And no yes so ba attacking nipa no. Yes. The best thing ne say fa chire friend. Okay. So and then in case of doom say papa bacho why you know who post a ebi o ha ya ne boy ebi on say moy okay enti no wada wo ma because ba ko say ye media ben na wo political article and say wo hwe it will help you na media na wo mu ye den because what they wo sua ha that is the point enti e ba sa na se bo medam ase na minim ne sa ncha na me free so no makon ye beje me simple and short afa me free so afa na be contact me privately say me mom knows look at all this hypocritical behavior you can't do that. It is wrong. Or it's an insult to my integrity for you to do that. Yes. Enti besro manfo. Ye nya sa na yesa. Edu tan hunu na beni pemwa se nipa edi na de beba. Iwi ase wo kwa na wuhia no ba obehia no. Ena metie ebi a wo mume. Wadwene be say me Toffiakwa resource person. Ndi bi abemu na kire me wo bedwodo me. Wa kina na bi ehu ade masi baabi. Na me na mabua wo. Papa mpacho kwa de wasi baabi dada. Baby, I'm in the order. Baby, I'm going to go see. Hey, asabuni. Oh, wama fwenya botre. Wama fwenya botre kakra. It is hard you. It's hard to have di obiemu. Ndi di obiemu aye kan ho asem. Yes, members no so. Group members no. Okay. They should be considerate of the time of posting. Okay. Who post to a dia to group WhatsApp so wo Ghana dwin Ghana time na dwin say Ghana ni American time near the same okay and so bi wo so no wa America na we time a wo di post to a be disturb no na sa wo yes a wan chiro nuado okay so wow ave time no da nchen so a Emma niema no a wo post to no Emma no nye bebre at the same time okay obi akwaye no wedding obi akwaye na yie o pese group fo hunu se akwaye yie no pictures in kwa be 100 at a time aden videos bebre ka hunu so ni no nye taku ne sempo bi odi dokono ne aka na odi ato yeah what ho yes ave wo lodu wie ya ne credit no asa na NTM fo wo monto ombo asentwan me the article bi ba fa wono mo kwase abuo no a wono mu free South Africa betena krom ha wo mu bu ya kwase amanyofo nso aye ntwe hwan ye che wo mo a ye togu so apepere na ko no me be chichiri bi ye dia ma wo baba network amane na ye hunu be se me be stage demonstration pa against NTN wo krom ha ete so wo mo hwe biribi they can't treat us like that you're wrong. They should come out and explain. A kwanya who talk creditor a fast one econo it's not fair. Yeah. So if you name me Oba numsu na me man de ba ku bia na me nu bia ka ho ne yakofa course kakra. Menya apparat. Asema won say operative aba. Enya basa de na say ma. Me mbo bongus ne ma so. Edesu hia. Awusia for yen fasira kase enfoma Courteous marketing omada Roma omo akofa drinks bi abadwa so a odasani bi a wutie me se wanya yie party na wanya wankasa pesa wo saw ho ya de sa drinks a me beka ho asem yi no me pa che opi bomodin se obenya bi ba ko ye frɛ no Miza 5G Miza 5G hwɛ ekura niema kɛse num ginseng wom green tea wom grapefruit wom grapes nankasa ena guarana nso ewom ebia dwiri mu eyi ntiri mu kyese eye niema bebre ema wa hoden ye friend of 5G bowra ba bia ye ton drinks ukoduru a osema me 5 me pe 5G eye Courteous for other Roma ena akofa edi aba enya no nko anenam oni ni nuanom mienu bi enso nam ba ko ye friend no mizo
miso no ye wono ahodo mienu miss fruit ewom ene wo mango one eka ho na wa no miso bia no na no me ka kire wo owura bi wo setofe metie wano asem na se me betobi na da me beto no me hia wo no me ka kire wo se me kɔ na me kɔnom na se de wusi gye ho no nye sa ne te a me ne me yere ne me mba ye de toa de ya no ma wie no tie ni o asema san ka kire me empty na ono wa wie ayi na oboa no san de aba ba gye ni sika na ne ono me ye de but na no hia wo setofe wan ka sakra na da me ba na wo se me tonam san tobi chew because wa kire me ni mabusua de pa eti me sere wo ye gya wo ye na ukofie wo pese wo ma drinks no ene drinks ni bebre ho abadwa so a kales ne niema bia ye de afrafra no wuti anye ya bewie kire no na ede yade ebra busua no eye mizo ena me kamfo ede ama wo frey 0246270221 0246270221 owia na waji aperitivo ede aka ho na aperitivo no eye help say free Italy mamu ena yakofa ede aba eno nso eboa wo obi a pressure ha wadwen diabetes etete eboa kama eno da nchen a obi biara wa otenka wo widie mu se niema nuane a wadidi a ayesrade no o pese enane free ntinum na moja ne timi ye adwuma bomodin se aperitivo ubenya bi na wanom manager Daniel ewo 21st clinic eho udru location ye hwa overseas but 21st clinic ewo no the kind supermarket so sister say wa on location no ewo abawa ha ya anomanye post office ya asem ena making mama Esther so no adom ne asomdue junction ono no Baptist University nature say buakwa ahwasem ena making PNC Ventures so anomanye taxi station hono ni nyina obenya bi de hia ede so obefrɛ 0246270221 and I say 0246270221 and 0558 106 na oni en to kese na papa mami nti so obibi ba ku bi afaka ho na me ensem no de e doso ne edi hobby o ne se so bi yemfomso na botai no esimoni so a onim ne nyina chi odi bibi beto so a munya no ho abotre okay obi oho a enye boapaye okay ono kura no bia no odi tu baabi na ne petriba etasi ye nipa esi eti nipa ase na yetu ebo ase enunti na moye mpanimfo group no so a ye from administrators okay ndisa na tie aveso obi nso edileti ono ane ho a montranse nka se akwa no wo dwai we kan ani manti no wajai obi fon etimi corrupto no no a dileti no ho a onim se wo dileti no ho enti basa mo peni a administrators no ba conference binia wa free so me se ba ku bi school mate for yibi okay say na me ya me phone me free so enti no mo hihya ne ade nyina na me hu na ba ku papa wampa yente wonka o na me hwa so me free so aba wanka sakura wonya me su minim ansa no waka kire o mte hwe wonim o nti ye nipa esi etie ho ase en conclude say wa free so a wonko ono ko hadwen wo kan ho anyema na ofrim so ntosin sa keka hunu no asori mu kra sa wo bia ja sori adekodi oja asori won fra no misa no ekuo no wate adekodi nto oja won misa no dan say an waja no wajai adwuma mu sa adwuma nti say wo Sompa na mfa wo yerepa na whatever obituary resignation letter na su ojaya yensomu sa so ojaya nti wonko eyemfom so okay esesam mano mo time na mo hwehwa de kodia nti su ojaya no ebi abadwafo bi transene ne kasa na ye small problem obetima sana dwen okay ni apra na chi se ojaya wonko o firi mu ento sidi because you obi de so obi be kwa ma obi abehya wonti yenye sa and so the only pakwe ya na ya boshire ani aboshire hwe obi ade adwuma bi maame oti America no se papa mpese okohwe magyapadie bi na o mami quotation na mehwe nti medu ho no na mehwe omo a ayi adwuma no ga man koto ga no a contractor no but
me study anwea o moto me study cement me hwe bibia na me say wow e wa na me friend catch and say listen don't change your contractor or very good fantastic was me hunu bi da adianka me pesa me jima me say nyima me the guy is very good o jima me a e wo kwa fa so bia ni so difference ni nia ono no ye ni nia me ya ma yes you have to be truthful papa some okay no and for mo oh yes and nothing na me support to can me petrofo yes wo man ye the attractive yes me di yanti me nwene say enough is not to stop the line na ye pe nipa no kwafo ebi ya sum ne ntoato ne sa ye no ho hai enokra ka ya bi before ya dwen yes obi ka nokra onye how my na se o pese udi nokra yes me ma hu your system a yenga na ha yewo that's right obi a wo ye nokwafo ai o adwuma mkra wo problem no ka o man no society no ma wo problem no kra ba asori mu ai wo problem sanity me mfa hwa me ho me kai say asori mu ye ma obi adwuma se onkoye I was say obrayen ye next meeting e be kono nana ye di nachi oye panyin a asoro no mo matena mu ache like o kan asoro na ye omo ai ana ye ba na ye di nipa na chi no so wasa amre ye ntimi anko ye kwa ye nkanche o mse ye kwa ye ankoto papa no wa she asendu ya nasin kontumbu anwashi ye betena se say ye meeting ye call ye ba ye kan ye call ye ba ena ekodru no so na o say ye report se ba sanzo nipa na kokodru ni se de was ye kunko ni se de o si e kan sem no ti se de o ka ma se de be ya mo nyina mbaji adi o wie ya nam so panifo asem a o kan oboa straightforward baba enye no enso bo ase e bo be because one emfiem wanyini chen wo what transfer no mu achechen wo ya kasa na mso okay me so de me ma botre de papa unim say de ma botre si me ade ye obi ehia obe ye no me mmokwa me kasa na mamani na me de hwe wo bre eti omo kasa yes ha ne ma nyina wie na mso okay sa ha nyame fie ane ejina nyame anim sanity minim sa ha yemfa kusua modua wa ha dabi baba boro ewo ho oba na medi na chiasem sei no mo kan ye semebo a onka na wonyankopon anim ha se nye no kura na se no kure baba sa asem wenti be CCS o mama mpanyimfo ni hye o mama bi sedinti because nipa no kan kure yes ni baba yen ya ha sei no ya problem a ye wo eye nipa o ye no kwafo sanity ba nipa o ye no kwafo no sanity ye be mana dane aba be se on na ye nipa boni ni sa ye system no sa ya titi o sa eye proyentra corruption o mind mu even adwuma mu kura no say em fancy aban adwuma mu obi a wo aban adwuma mu a o ye no kwafo o pese o ye yi no wo mo se ne nkrofo na sore atia no hwe mame klasem bi tofi so nyame yadum na by election ya me maka ho asem se ohia man aka afi mo akoto aba be ya suspend no de maka ho asem ehia ye nso ye didi sesikafo yes hwe ne aka na di ye ho some people we ni anyam ngonwa hard work yes what you also on your presidential material edia material any material edia ne fe material oh some name mum ne umu ne say yamfa ye na nsi fom so nyame be fa ye nso asesa societal problem we are ye be di nchirima hwambo we need to be bold to call a spade and make sure things change for better and this a bet say Paul echirokoma eye title say creative for na yatorofo yes o mamu no na atoro honhom na di won so obi a almost everybody lie very very bad papa me de no kure ba ko wi ase se de ye tie no obi a wo de ope
ɛna de obi pɛ no nso obi mpɛ nti de obi pɛ no sɛ wo mpa a ɔnyɛ otamfo saa na tie untimi nka ne opɛ nkyerɛ no because de opɛ no menye na mpɛ ɛna de me pɛ no nya no na opɛ saa enti sɛ me sɛ nipa miɛnsa hyia nipa nan hyia me na metima decide sɛ me pɛ bokase hema asɛm saa ɛnkyerɛ sɛ metan apostle dabi ɔnya metamfo but me mu no nipa a me pɛ na asɛm sɛ me ka odi me so a ka me pɛ saa nti ɛyɛ me choice saa enti manya wadwene sɛ de wo wadwene yɛ wo no saa na wo sɛ me madwene yɛ me dabi ɛyɛ simple saa just sɛ me matimi akyerɛ de enti a me pɛ mo kase hema asɛm ɛtɔ waso mu a bɛdi machi na yɛnkɔ anim saa me deɛ da bia me ka asɛm wei ɔman wei sɛ ɔman no ampɛ obi a ɔdwene mmobroni a kɔm de no ho a ne yɛdwene kootu hyɛ brɔfo dwene brɔfo dwene lawyer dwene ho ahwan dwene ho ahwan a kickback so whatever yenye yie da enye duabɔ serious ɛno kra yɛ baako serious ɛno kra wonim nansen papa mi na mi tie video bi video bi I think no adom ɛna na ɔne yenua Kofi Asante na ɔmo em sɛ ɛyɛ software bi na obi koto sɛ die benyo ɛna price a ɔmo de abeto ɔmo de aba no ɛna obowura India ɛna ɔkyɛ sɛ ɔma kyɛmu mienu mehu sɛ na emu fa koraa no ɛkyɛn yɛ nipa a yɛwɔ Ghana no a but ɔmo de no koraa no ɛte sɛ sika na ɔmo de ba abeto yɛ soɔ no fa ɛna na already nsɛm bi sɛ obi te ɔbɔ kuro bi wɔse nipa no ɛte hɔ ɔpɛ 200 Ghana cedis oni ɛde ato aduane na onya bi adi such person yes me nokre ɛyɛ baako de onya de ɔpɛ ɛna me pɛ because obi a ɔyɛ businessman timi bi adwuma na ɔfa nipa more than 7,000 company asese osie say nyame ya na dum no timi wi a right ebetima afa nipa be 2,000 right nti businessman a ote Ghana afa nipa be say 9,000 adwuma se sa nipa we ni adwuma no ho a nti nka sa 9,000 ya na 7,000 nyina ye nkrofo a omu ni adwuma ye aban no ankasa kora no say no oye dia busiafo etoda obi a wo de opɛ nti so obi pɛ ken obi pɛ baomia obi pɛwe anye ntɔkwa anopa mi sɛ ɔman hene na ɔmani abre na ɔmo ha ba ne mom de wom sɛ na no ho te sɛn nyame adom etire ni tire nka enche sɛ bontin so ni mefa nkonkodi afutu a afisi de be mo anwumre no aba yanko anim na me sɛ metuma fa kɔba sɛ de yɛntimi nkobi nyame yɛ adom a yi won ba yi sini won ba to nwum no won social media ntokwa no okay me wo ho nkyerɛkyerɛ won munya asa ne ma na won mo ye no okay na enye nsa papa next week I was say yetoa we kra de intro no ani ewu awuzi avo ye fast da ma permission heba mesha dupa pebi nanom na emwa entu atridi no emawo breko na no ye wo permission famike eno nso esiesie ma ena permission berima capsules nso eboawo ema usisi eye adwuma kama enhia se obenu nunum no bi anakofa hawo ede abro me pa cho frɛ ewo 0555388046 0555388046 uwia traders charcoal powder enso eboa na ayi efin bia akoni padua num no afiri mu na asiesie wo nipadua no ho no yankasa no niam a yedigu ye nipadua mu no abusianfo ha adwene emu da nkyɛn kra no a hwɛ ne nura di gu nuane so ne na nti nuane a ye di nsu a ye nom ne nyina no poisons ahodo kyesa wo ye obi kra typhoid ha wadwena sa traders charcoal powder we bomode hya ase wo do saka kra bi di gu nsu fa ye nsu anopa ani anwumre obehu mfa so obenya free so ope ye kyiri kwan a ye wo asokore mampon eho na ye wo frɛ 0243 943 413 0243 943 143 na oni yen ento kese kama yankwa ahoma no so 0551
931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 Yankwa Homana so Minim komo. Hello. Hey, hello. Hello. You so mami. That's come because me kaka. Okay. Dia papa kan no klepa so am ko bi wom. Na tempo so be ya sole no. Ikisia obi no bi kan. Ta dai o so no de meka no. O kan so e wom. O ma jan o mi sen so mo. So o mi ko bu dai e kwala e wom. Ko bu de se ya o chiro. Me ta kan ko e fi ana mi tin. Maybe one more get to and now get a woman, Piaman, so you can't get into the other book and they didn't see a base only a my 7 minutes because it's our mom beginning in a call for the year. Oh, you are son or more Catana, sister already be a candidate from you. Or mom began to be my 7 million. You are sharp for the year, which is a perfect candidate. And the flipper, you didn't know say again. Mate. Let us say, also over to me about Ahomana Sona Yabon Common social media, Titru, Facebook, no, groups na Yawano, a home common partner, ne, Papa ADFI. Hello. Hello. Sir. Good evening, Doctor. Good evening, Bema, Mamintio. The same film, because that's been Okay, Junior Mamintio. The Masifa and Church. So the Masifa. Now also the way you live the number of person. But my dear, they may do it there 4 years in the year of the cook. But I mean, Costa, me watching for another Sompa the mind. And so the old Jacob group of right. Mate, let us say. You mentioned you say the baby you. Hello. Good evening. Good evening. What can happen today? Adiadom. Much of the American family and get out. I just said, I'll pack out to this man. Don't go in as no man. They let me amazing. Nam you get them quite things being done down, man. The age man and little now pop out on the head, man on McCoy. I'm okay anything about the idea, anything about that time. But you know, I am coming out for about a message. I was charging a board and a board. Now, now this one has been a million a month because when I want to charge, I'm not charging on what kind of them. I'm going to say, I said, maybe you and the car to not different day. Doctors got them, doctors don't say. Don't tell me some say. Organize and make your 2 million. Don't frame up my 11, make your 2 million. I don't want to don't frame up to be a 1.5. We need to make your don't frame up my 11, make your 2 million. I'm telling me some judgment here. That's one. The judgment always come here. No cafe. Yeah, Sam. Medasi, Papa. Yes, sorry, so be an hour. Some back will be our DJ. Aja, and cheer. And the ditchia janum. Okay. Your best so munsia so. Okay. Omunsia so makosia debe, omu extend it. Okay. No mamma so adanasi. What the numno 4 can 2 ma me basics. Na minimo. Yeah, case in a case. About medicine so and then said so no see here no na edin so betumi ababat me that say what me any mukase him abeboy. That's right. Minim say okatua e wo ho. That's CP. We china e baba besum. Wo hin popro. Mate. Okay, abujafo nyankopon ya adoma o china ye be hia mukase him any apostle na ote won ka no. School fees eboy ye hye no nso asonaba awurabna na alumbia enso ewa ha na ne trimude afia trimude wantumi ama ti afia yakopon enka ho macro news na eto aso.